Ir И kaip как teisingai būtų jūsų правильно vardas? ваше имя? Asti. Астя. Aistė. Taip. Aistė. Да. Ir Ну и papasakokit, kam расскажите, reikalingas для чего seansas, сеанс нужен, ką reikia pradirbt. что надо проработать. Nu, как-то таких уже Labai очень konkrečių конкретных problemų проблем pas не mane nėra, чувствую, bet, но по bet ходу моей pagal, жизни pagal развития mano, я per mano поняла, gyvenimą, что per mano очень vystimąsi, mane меня labai, тянет вот, ну, к большему осознанию mane, своего aš labiau noriu save suprasti, существования, labiau чувствование единства с prabusti Создателем. vienybę su kūrėju pajusti. И это, ну, Ir полное раскрытие, pilnam наоборот, atsiskleidimui, нашего klestėjimui, процветания. Да, вот полноценность, pilnavertiškumą, vientisumą. уже как бы закрытие все, что Uždarimo viso to, мешает, kas maišo. да. Вот Dar потом iš еще tokių, с таких aš užrašiau savo, записала себе, dėl to, потому kad что rusiškai иногда retkarčiais užmirštu забываю. žodžius. Pas У mane меня buvo keletas, несколько таких, ну как keletą называется, negimusių vaikų. новых детей. Мгм. Aš norėčiau patikrinti, Хотела ar проверить, energetiškai насколько энергетически viskas pratirta tenais. проработано Tai Это nutraukimas прерывание nėštumo. беременности, да? Мгм. Так. Po to потом ну, вот finansinė laisvė. финансовая свобода. Pas mane toks jausmas, kad Чувствую, ну, что уже как бы kažkaip turi, должно это tu turi vykti, происходить, но bet пока kažkodėl что nevyksta. вот это нету такой полной. Но это, конечно, Tai čia irgi turi būti surišta su atsiskleidimu. Pas mane 2 vaikai ir vyras. информация про то, что как Jeigu yra kokia что informacija, kaip tiem paaugliams, kokia geriausia jų vystymuose ir jų santykiams. Ir fiziniam kūne pas mane yra toks jausmas, kairėje pusėje nėra, nu, ne skausmas, bet toks nemalonus jausmas, diskomfortas. Дискомфорт. Ar su pankrija surišta. Tai Это pankreatudas, панкреатит, taip, это поджелудочная железа, tai, селезенка. А вы проверяли ką себе sako что-то? gydytojai, jūs tikrinatės? Все хорошо. Echoskopiją dariau, jis sakė, kad viskas gerai. O aš vis tiek jaučiu ir nemažai metų Ага. kažkas vyksta ir man negerai. O sakykite, А скажите, вот vyras ir 3 vaikai, муж и 3 детей. tai Вы visą довольны gyvenimą jūs жизнью, вы замужем, вы ištekėjusi, вышли замуж и viskas, благополучно все. viskas gerai, buvo įvairių problemų, bet viskas gerai. А O дети kaip мальчики, vaikai, девочки, kokie berniukas mergaitė, taip berniukas 16 metų, o mergaitė 14 metų. Мгм. O А вы pasakykit скажите свою savo дату рождения, мы еще gimimo по datą. матрице посмотрим. 76, rugsėjas 6. Мгм. O kaip vaikystė, Детство, как запомнилось, что вот vaikystėje, какие эмоции? kaip kas buvo, kokios emocijos iš ten eina? Emocijos. Pas mane viskas tvarko, kažkokių traumų nebuvo, mane tėvai labai mylėjo, bet aš vis tiek labai jaučiau save vienišą ir tokia liūdna. А вот O jie jūsų mylėjo, они любили, но bet kažkokia что? ribojimas ar Какое-то kažkokia ограничение, baimė, это страх за ar вас, или лишний контроль, bereikalinga kontrolė, ar pergyvenimas, переживания. Что kas davė давало liūdėsį, печаль? kas suteikė liūdėsį.
būna Бывает labai гиперопека. per didelis rūpestis. Aš, Я была очень aš buvau labai prisirišęs prie привязана mamos к маме, ir aš и я стала nuo jos делать pradėjau только atsirišti, когда nuo jos pradėjau, tai kai man 30 metų, kai man gimė sūnus, pas mane buvo toks virsmas, pas mane, подростковый возраст. Да, я Мгм. ir aš pradėjau я начала видеть как kitomis akimis, глазами, ir kad aš что gyvenau она jos моей gyvenimą, жизнью, Да. ne savo gyvenimą. не свою, что она как бы меня Jinai, немножко подобрала, jinai чтобы mane я buvo ей была очень paėmusi, nes aš jai buvau удобная. patogi Да, для dėl её jos vystymuisi. И мы, ну, как бы вот Tai tos 16 metų 20 лет, ну, s- тяжело. sunkiai Прогряли эти tvarkėmės su tais отношения, santykiais. как бы сейчас, вот в этом году Būtent я šiais поняла, metais aš pajutau, что kad уже это tai praėjo. как бы прошло. Мгм. Aš jau galiu, Могу к ней А su ja, как ее kaip имя? jos vardas, Angelina. Ангелина. Мгм. Что я могу дотрагиваться где-то не Aš jau galiu И все-таки bendrauti. вы Ar говорите, что все хорошо. jūs sakot, kad было. А viskas вы buvo su jūsų представляете, buvo gerai какая vaikystėje, o įsivaizduojat kokią platformą, koks. платформа, да. Jūs paprasčiausiai Просто другого nieko не kito было, nežinojot, думала, dėl to что galvojat, так kad taip ir должно turi быть. būti. Taip. Да. Мгм. O ko jūs dabar užsiimat? А чем вы сейчас занимаетесь? Veiklos sfera. Ну, вот это S- вся Dvasingumas, savęs pažinimas, konsultacijos žmonėms, консультации людям. Все ясно. kaip psichologas ir У вас parapsichologas. еще и как медицина вы Jūs можете ir лечить людей. dar jūs mentališkai galite gydyti žmonės. Nepraktikuojate dar. Практикуете еще? Praktikavau aš reiki Но kažkada. уже с этим как бы как-то вот Kažkaip tas gydymas я man не знаю, как-то мне nelimpa. не липнет. Ну, Vis то tiek есть все eina. равно идет больше через, Vis tiek daugiau eina через per, через раскрытие per сознания, через susijungimas aukščiausio aš что su. у меня вот через что-то такое идет. Ну, это и есть Tai исцеление. yra Рейки gydymas. это Reikia некая tai какая-то, kažkokie некие tai srautai, потоки, neaišku kieno jie. А если вы Jeigu jūs, узнаете себя как jeigu jūs save suprantat kaip srautą energetinį ir per tai bendraujat su žmogum, per tai įveisite bendrumą. Va per tokiu būdu, taip. Ну, O это tai вот čia ir yra как раз целительство у вас. Сейчас это, как gydymas. говорят, Tai gydymas целительство нового naujo laiko, времени. nors Хотя jinai оно visada всегда buvo. было. Просто людям Tiesiog žmonėms немножко sąmonę сознание sugadino. подпортили тем, что им нужно искать Dėl to, kad других сторонах. jiems aiškino, Сейчас kad мы reikia понимаем, ieškoti tos что srautus kažkur kitur, o viskas yra tavyje. O kaip dabar santykiai tarp tėvo ir mamos? Но они Jie dabar сейчас negyvena живут kartu. вместе, отношения были Jie очень buvo как-то konfliktiški visą всё laiką. время, Labai daug pykčio. много обид. Ir jie kažkaip dabar Они уже eina сейчас į как бы идут eina į уже к официальному oficialias skyrybas. разводу. Папа живет Mama gyvena su kita женщиной moterim. уже. Они там как Jie kaip su katinas su šunim. Ну, в общем-то, galima ir можно pradėti. начать, да? Выбирать Nuim психолога. psichologą, Женя. Pasidaryk striperiu. Иногда излишнее Retkarčiais, правила, все убирают. retkarčiais tai psichologinės taisyklės maišo. Что? Вообще? Что-то за Kažkas ryšys зависла связь. Только сказала, užkibo. что не будет. Связь. Мгм. Čia kažkas Ну, это su что-то internetu. с интернетом. Su pastovės internetu viskas В tvarko. порядке там? Ну, наверное, уже не... Да. Pasižiūrė greičiausiai lėtesnis internetas. Todėl Поэтому из-за этого Бывает перед būna prieš kažkokius įdomus seansus ryšys pradeda trūkinėti, tai jau patikrinta. Так, я Aš perjungiau į kitą internetą. Na dabar pasineriam, pažiūrėm į aplinką.
Включите Jūs микрофон. išjunkit mikrofoną, kad nebūtų bereikalingų triukšmų. Мгм, Ačiū. спасибо. Ir dabar išvedam Сейчас energiją выводим энергию į в nulinius нулевые потоки, srautus neutralius. нейтральные. Jeigu yra Если есть kažkokia, напряжение, kažkokias слабость, įtampa, просто statika, viską išlyginam. разглаживаем. Dabar Сейчас ateina будет образ. Мне надо прочитать vaizdas, kaip kad, что-то на листе kad бумаги. reikia kažką perskaityti ant lapo, bet kad tas lapas suglamžytas ir reikia, kad išlyginti reikia. Здесь поле. Tą lapą išlyginti. Раз, Mano laukia toks pirmas mintis, kad reikia raukšlės erdvės išlyginti. Na ir dabar mes viską išlyginam. скатать. Мгм. Išlyginam. Разглажено. Dabar apreiškiam aistę. Проверяем Kaip аист, dabar mums как atrodo? нам предстанет. Matau aš ją. Вижу ее, она как проваливается. Kaip kad, Земля, kaip большие полы prasmenga į nedidelę утопают. į vandenį ir sunku ją Так, то есть в приоритете, judėti. Tai каком? prioritete Да, в stovi приоритете стоит kažkokia, некая плотность. kažkoks materija, kuri informaciškai apriboja. Kas yra Что ta есть žemė tau? Земля для тебя? Kas, Кто-то по ней ходит, kažkas po ją vaikšto, kažkas šliaužia, kažkas tiesiog skamba. Kas tau yra ta žemė? Земля, Kas tai per platformą? платформа. Jinai sako, Говорит, интересно. rankomis ją liečia Руками ее трогает, руками она ir, выдавливает. ir rankos neprasmenga. Kietas paviršius. Мгм. Kas tau? Что Tai это для тебя? Вот tas эта planetarinis, ta planetarinė materija. материя. Koks eina Какое идет определение? apibūdinimas. Daug analizuoja, Много dėl анализирует, в to итоге говорит, sako, Prag высоты. aukščio baimė. Jinai bando, ей комфортно, уверенно. jinai bando Встает, как daryti не может и тело kaip kūnas prasmenga Через кого? į žemę. высота. Per ką Через кого отображается этот atsispindi страх? tas Через baimė кого aukščio. персонаж из жизни? Ar čia tarp gyvenimo, ar Сильный Ar- фон от мамы. čia stiprus laukas nuo mamos, Сильный labai фон stiprus fonas самой nuo личности. pačios asmenybės. Ну, это схоже, как будто личность. Ir taip, jeigu ir Да, ta и если baimė этот страх turi или vaizdą, образ, то в tai каком kokiu образе он būdu нам jisai предстанет? apsireiš mums. Tai kažkas Tai mums что-то tokio несформированное, что- nesuformuotų. Я бы назвал это Aš pasakyčiau, детское, либо вот ar kaip čia, kaip vaikiška, ar kaip pas зародышевое. augalus toks pradžia užgimimo. Ам, O jeigu dabar сейчас, šitą baimę если это apsireiškia страх tokiu является чем-то nesuformuotu, необоснованным, то tai, это то, tai to, чего мы ko можем mes galim bijoti, бояться, не nesuprasdami понимая, что это. ko. Tai Сейчас dabar mes предлагаю этому siūlau страху šitai baimiai сформироваться, дать duoti войти в susiformuoti свое ir duoti įveikti į savo procesą. свой процесс. Ar Готова она его отпустить, pasiruošusi дать jinai ему сформироваться. tą procesą paleisti, duoti jam susiformuoti. Taip, Да. tik tai šiek tiek Положено. įsitempusi stebi ir И kas что с ним происходит? tam procese vyksta. У него как будто бы Ir pas jį kažkaip kaip laikas kitaip pradėtų eiti. То есть у него даже Tai vadinasi, pas jį netgi отдельно skirtingas Ну, он laiko как будто остановился, да. matosi. Jinai dabar kaip Продолжила расти, sustojo так ir ta baimė kaip ant pauzės sustojo. Jinai Он stebi, наблюдает, будто
сейчас время у него Ir намного dabar больше. atvirkščiai pas tą baimę laikas pagreitėja, Как kaip для perdenėja. перемотки Да. И вот сейчас медленно. Ir очень tas вот pats paveiksliukas, та же kur jinai, картинка, где kur jinai она bandė взлетала surasti вверх, в гору проваливалась, что там меняется. atsispyrimą, kas dabar keičiasi. Pas ją keičiasi У нее меняется ir pačioje и asmenybėje, в самой личности, как kaip будто kad клеточки формируются, formuojasi клеточки ląstelės, связываются. o Žemėje А в kaip, Земле как будто kad какая-то šaknų корневая sistema būtų система, labai labai smulki. очень мелкая, Мгм. тоже как Taip, сетка kad всё kaip, покрывается, но kaip сетка такой же karkasas, каркасная. То есть это как некое kaip моделирование laukas своего поля деятельности. pasininkė. Tai yra modeliavimas savo lauko Завязка, шапка. veiksmo. Tai Da. buvo kažkas. Вот сейчас продолжается Ir этот dabar, И оно не dabar jinai jau проходит. neprasmenga. Продолжается этот процесс. Toliau vyksta tas procesas. Ir kas su ta struktūra, kuri išsilaisvina iš aistės lauko, Воля аиста, kaip baimė, как страх, į ką во jisai что он pavirsta. превращается. Tai kaip, Tai kaip kaip kažkoks tai источник šaltinis генерации generacijos пространства. erdvės. Он сам из себя как будто Jis pats save бывает sukuria создает kaip участки земли, žemės как пазл, начинает dalis раскладывать все ir jie шире pradeda и шире, так dėlioti окружностями, ir dėlioja viską все aplinkui. вокруг. O dabar Вот viską сейчас из iš šito этого galim можно paimti взять tai, действительно kas то, svarbu, что важно, tai, то, что не ko не достает trūksta у aistės жизни gyvenime. аисты. Kokie aspektai. Какие аспекты? Вообще тепло Labai очень daug много выходит. šilumos išeina iš ten. Вот она для Savo jinai pasiima. себя берет. Ir Чего tai Это у нее ассоциация. asociacija su šiluma. Была. У нее это ассоциируется Pas ją tai asocijuosi kaip комфортом, komfortas, kaip saugumas. безопасностью. Jinai tokia Ну, такая minkštumas. мягкость. Место, пространство, где можно Erdvė ten, расслабиться, kur galima переживать. atsipalaiduoti ir būti. Как сейчас Ir kai dabar, тело реагирует, какие процессы идут kai dabar физические. kaip kūne eina cheminiai, fiziniai procesai. Kūnas Тело немного перестраивается. persidaro, В теле задвинут баланс, как kaip будто viena pusė aukščiau kitos. Мгм. Ir dabar они įsilygina, сейчас выравниваются. Левая kairė часть pusė kaip kad просела. prasmego. Ir tas И вот это ta ощущение jausmas дискомфорта. diskomforto, kaip tas kairė pusė, kas ten yra. Визуально левая Vis, часть vizualiai выглядит, вот kairinė всё pusė kaip pat kažkokia gira laikyti ir kažkokia traukos, trauka Вот эта stipriau гиря, laiko. возможно, Šita некая tas то, svars, что ta gira, gyrė я должна daug turi kažkur, вставлять во что-то или в кого-то внимание. Я turi кому-то tempti, tas met turi, с кем-то turi kažko считаться, kažklausyti, кого-то слушать. Кому она kažkur отдаст eiti. это Ir kam Кому reikalinga отдаст šita это gera, šitas svarsmo svarstis, kam jinai nori atiduoti. Jinai dabar jį Она её apžiūri, прям осматривает на jinai какие-то sako, kad вопросы, įaugo į mano ranką. Мгм. Jinai чтобы пальцы разжимает atleidžia туда-сюда, pirštus ir jinai niekur не цепляется её. neatsiskiria. Kažkaip Как kaip живой организм. gyvas organizmas Её кровеносная pasidarė. система Jos таким kraujo sistema integruota į интегрирована tą. внутрь этой Ir гири. koks dabar Какое убеждение emociškas эмоциональное įsitikinimas дает duodamas, такую duoda tokį ryšį. связь? Tai Это parazitinis паразитарная stabilumas. стабильность. Tai yra kaip, То есть это как такой kaip держи, держи мою inkaras pasunkintojas.
O dabar kam svarbu, kad nenuneštų? Tau, Aiste, ar tam parazitiniam sluoksniui? Čia kaip ant medžio grybas parazitas būtų. Kas bijo? Кто боится? Pas ją yra baimė, У нее есть, bet jis да, ne вот pirminės. первичный, Pirminės nuo tos первичный konstrukcijos. страх. Jinai Она kaip как-то nuo jo не perėmė. приняла Ir его. dabar Да. galima И вот сейчас можно persiūti нейросеть проявить себя в той версии, где ты neuro полностью tinklą, осознан. kur pilnai tu atjungta nuo Сознание parazitarinės struktūros. структуры. Pajusk save be jos. Почувствуй себя без нее. Jinai kaip kartu save formuoja Реальное состояние. idealiai būsina. Ir tam kontraste, kas Что matosi? ощущается? Ir Он matosi сразу жилки видит от mazgai головы, вот nuo galvos ir болевые части, м, kaip, как kaip кусочки ткани ant medžių, kad būtų отделили, skudurėliai цепляют, вот вся левая сторона užrišti в ir руках. iš visų pusių. Это Jinai nuima, вот как išlygina. Tai Приняла priėmė решение, sprendimą, kad, что kad, она не нуждается в kad, присутствии net, этой. kad Она не neturi хочет būti toj задушиваться. sistemoje, kad jinai nenori save dusinti. То есть сейчас Ir dabar определение, кто apibūdinimas, начинается. kas Aistė tame reikalingas. Ar aistė tame, ar Нет, она прям в этом ta sistema joj. Ne, jinai nenori būti šitoj sistemoje. Nu dabar apibūdinimas, kad aš noriu laisvės. Я Aš apreiškiu savo sąmoningumą. Taip, aš noriu būti lengva, jinai sako. Вот тогда переходи Dabar в определение įveiki tą легкости. būseną, kad tu lengva, tu laisva. Gaunasi, kad prie energijos galima prisijungti tik tai per fantominės būsenas. Tik tai kažką suakumuliuojant tą energiją. Dabar aš siūlau įveikti į energijos būseną, kur nėra nei taisyklių, nei apibūdinimo, nei kažkokių tai ribų. Границ. Ir kas vyksta И что su šita struktūra parazitinė, структуры паразита kuri turi savo имеет свои границы. ribas, turi savo она srautus, деформируется. jinai deformuojasi. Это Kaip kažkokia konstrukcija iš muilo burbulų ir erdvė pasidaro kažkokia, kaip sniegas ant saulės. Persilieja visas, kaip kad būtų daug spalvų. Švyti. Ir erdvė pasidarė didelė, kaip kad būtų oro labai daug, Она прям его через себя прогоняет kažkur labai giliai. глубоко. Dabar galima Сейчас можно įsiplėsti, расшириться, выйти в состояние išeiti į kvantinę būseną. Ir kas ten? и что там. Kvantinė šviesos būsena. Ten noras kaip atskleisti, kaip kad absoliutoje būna kupolas ir jį atidengti, nuimti. Вот O dabar сейчас užduodam задаем klausimą, вопрос, o а dėl для ko чего šitai это padaryta? было сделано? Labai sunkios rankenos, Купол для Laiko. кого? bet dar labai lengvai. O kam jis reikalingas?
Tai čia pirmas irgi žodis saugumas. идет. Ir toj va Вот в būsenoj, том состоянии, кто kas напуган, кто toj būsenoj, испугался. kas išgąsdintas, kas išsigando. Taip, Так, išsijungia mūsų žemė. прям куда-то мы Mes ушли. kažkur išėjom, nu, apreišk, kur mes ten. Kas ten bando pasislėpti. Прятаться. Pas mane viskas prapuolė. Пропало. Мгм. Atsiradau, taip. Да, появился. Вот я хотела узнать, кто сейчас там Aš norėjau sužinoti, kas dabar а тот, кто apsireiškia, боится, тот, кто kas, tas, kas выставляется bijo, в kas безопасности. visokias apsaugas dedasi, daro. Ką mes Кого aptikom? мы обнаружили? Я бы Aš сказал, pasakyčiau, что kad čia что-то kažkas такое. giminingo. Šleifas labai Шлейф очень ilgas. длинный. Ну вот этого. Да. Мама, Mama, папа, tėtis, наверное. kokia giminės linija eina. Ir ta, ir kita. Другая и другая. Это одна створка с одной стороны. Eina iš другой стороны. viena kryptis iš vienos pusės, kita iš kitos И вот pusės. сейчас Ir dabar тоже aistė gali один может проявить себя apreikšti отдельно atskirai от этого nuo viso to. всего Ir nu, со стороны. kaip iš šono. Įjungti Включить aktą наблюдение stebėjimo за этими двумя. šitais dviem kryptim. Наблюдаем, Ir может, что-то paprasčiausiai stebim ir žiūrim, kas vyks. Как со стороны Kaip это iš все šalies viską taip apžiūri. Что-то в Visi, потоке. Вот vat эти šitie все. visi. Мгм. Kaip jinai atskirai nuo viso to. Этого. Будто батарейку и жизненную силу. Kaip kad būtų baterija visą gyvenimo energiją būtų išėmę ir kaip kad limpa atsiranda. Появляются даже. Prarandama ištisumas. Да. Те как будто сама себя то ли Kaip kad save kaip suvalgo ar Ну, это как palieka было одно erdvėje. звено. Dabar duodam dar Сейчас детям даем, informaciją vaikams, дочкам, mergaitėms ir sūnui. Aistė sako, это вышло. kad išėjau iš kupolo. Да. Davė informaciją Дала vaikams. информацию детям. Что они с Ką jie su этим savo įjungimu daro. делают. Они как будто тоже все Jie распределились pasiskirstė каждый на kiekvienas į savo vietą. да. Visi išėjo iš po tos instrukcijos. Ir dabar, И сейчас проявляем ядро. Будто отдельными И dabar, линиями стали. там dabar уже два ядра, то есть как išeinam iš to, их iš centro tos programos, kaip jinai atrodo. А точка сборки, кстати, единая. O surinkimo vieta tai viena. Jinai Оно dirbtinė, искусственное. ją tiesiog sulipdė. Слепили. Daugiau Больше Daugiau moters pavydalas, Женщина bet moters tokios sunkios ir su kažkokia atributika, su
Tai čia senovės magija. древнемагической Tokia астрогонической drakoniška школы. kepurė. Сейчас Ką dabar что pareiškia сделали Aistė? аисты? Ir visi Все tie участники dalyviai, kurie программы įtraukti į tą gliuką Aurorą. кто-то Kas, хочет kažkas nori tame būti, участвовать. to būsime. Ar nori išeiti ir išformuoti savo Мне здесь такая фраза būseną. звучит. Yra tokia informacija, kad reikia paklusti, Мгм. kaip būti priklausyti tai poniai, tai programai. Программа Мгм. через всех. Ta такая programa проходит. per visus praeina. И вот Аиста заявляет, что Ir taip, хочу kad aš noriu, kaip kad noriu laisvės. свободы. Вот, сейчас Dabar viskas уже padaryta все сделано savos programos, nieko nereikia naujo, ничего не надо нового туда. paleisti savo jėgas, tiesiog Просто apsukti развернуть tą mechanizmą этот механизм į dualą, į dualią дуальную priešingybę. противоположность. Tai yra, То есть tai, теперь это tai yra очень tas обнаружила paklausa tau, kaip tu tai visą tai padaryti, vadinasi, tai tau paklūsta. Ir dabar žiūrim, kas keičiasi šitoje programoje, Aistės laukia. Jinai dabar ją naujai perinstaliavo. Jinai padarė kažkokį didelį lanką, Завязала сразу на ней. tai užsuko tiesiai ant jos. Особо как Kaip, будто сама себе kaip kad подчиняется, pati сама savo Да, paklūsta Да. ir kaip Это как tas pats kaip селекция, собственно. gyvatė savo nuosavą uodegą И kanda. вот сейчас Ir kas dabar žiūrim дальше toliau, что kas su ja vyksta? происходит? Jos erdvė пространство влияния ее papuolė į vibracinę žiedą ir jisai pradeda spausti. Taškas. точка. Ну, Самостоятельный сгусток. Ir kas toliau? дальше Ir atsirado laukia вот этот сгусток, laukia дальше за ним наблюдаем. laisvėjimas ir toliau žiūrime į šitą kamuolį ir kaip jis transformuojasi, energijos kamuolį. Сейчас вообще Jis dabar похож на panašus į обычный labai человек, mažą металлический шарик, переливающийся. metalinį Шарик rutulį. похож. Да. Į gypsidarių rutulį. Очень твёрдый, Jis который labai себя pats save И pradeda это тоже образовалось transformuoti. Ir tai через viskas какую-то susiformavo per kažkokią mintį, ar per grupinę, ar per idėją, ar patikėjimą, что kas tai vyksta gravitacinės surinkimas minties. Informacija kokia? информация какая? Silpnumas. слабость. Вот. O dabar išėjau. Вышли. O dabar Теперь apreišk проявляй Aistę свою силу. savo jėgą Она kameinai ar kūrinai. где она? Jeigu yra silpnumas, Если есть слабость, значит jeigu yra silpnumas, vadinasi kažkur yra ir stiprumas. Mes radom silpnumą. Jis sako, В mano. моем Mano centre. в моем центре. Мгм. Jinai kažkaip tai supakuota, Ограждена. Почему? aptverta. Kodėl ją reikia ieškoti, kodėl jinai neapreikšta. Почему она не в проявленности? Dėl to, kad buvo Что atiduota вот она была и не, ну как, не ir nepriimta присоединена prie fizikos, к физике. Ну вот. prie fizinės erdvės, jos nebuvo. Не было. Значит, сейчас Vadinasi, dabar eis labai įdomus procesas. Ta aktyvacija šitos jėgos. Зерно она его называет. Которая
Ir toliau stebim, ką daro Aistė. Jinai kaip kad į kūną integruoja. Tokia mentalinė širdį. Tai kaip aktyvacija kristalo yra fantasy filmuose, yra tokie kadrai. Jinai įstato į širdį tokios visą kraujo sistemą užpildo. O toliau tai pats procesas eina, kaip reikia. Ir jis labai greitas. Jisai didėjantis, progresyviai. O tai dabar jeigu asmenybė, kuris susiformavo per ypatingas gyvenimiškas situacijas, kaip asmenybė Aistės, kaip jin dabar apsireiškia, ką nori papasakoti apie tą procesą. Daugiau veiksmai vyksta pas ją. Labai daug įkvėpimų daro. Jinai kaip banga paleidžia. Daugiau eina judesys. Tai yra, jinai tai viską priima. Iškvėpia, pulsaciją paleidžia. Ir asmenybė susiorganizavo vieną momentą su molekulė DNK. Kaip, jeigu reikia į DNK molekulę, kaip jinai atrodo. Buvo suspausta, neišreikšta. Tai čia irgi projekcija šitos esmės, kas dabar vyksta. Jis dabar pradeda suktis ir užsipildo apimtim. Ir dabar genetiniai linijas, srautai, jeigu ten yra kažkokie tai, kaip girliandoje nedegos lemputės galima uždegti jas ar pakeisti. Jinai kaip viskas šviečia, bet kažkokios spalvos nėra vienos, žalios spalvos nėra. Norisi pasakyti žalia šviesa yra, čia tai kaip visur, tau visur žalia šviesa. Tai vadinasi, visur gali patekti. Ar tau raudona, ar geltona įjungti, ar mėlyna. Aktyvoje. Ir dabar eina toks kaip provokacija meilė. Ir kaip tau patinka, nepatinka, tai yra tai provokacija per meilę, bet tai manipuliacija. Ir kas dabar vyksta? Atjungia tą, kur trūksmą švietimą. Ir dabar per meridianą galim į kairę ir dešinės pusės pažiūrėti, kaip viskas keičiasi, kaip garsas, švietėjimas, kažkokie to būsenai apsireiškime. Tai juk nervo sistema. Toks įspūdis, kad truputėlį stuburas girgžda. Tai tas pats kaip, kad per laidus bėga energija.
pulsavimas nugaroje prasidėjo. И желание прям Ir соединиться noras с susijungti su моментальным ядром. planetos širdimi, branduoliu. Susinchronizavusi su planetos branduoliu. Ir kas su pusrutuliais, su neuro tinklu. Tai yra visata viduj, kaip atrodo. Labai rami. Она очень спокойная, причем движение, вот если смотреть, кажется, как будто Kaip очень žiūrint, ровная, очень greitis labai didelis. как будто внутри Kaip kad viduje būtų uraganas, bet jisai visiškai nebaisus. мощь. Ir dabar visus srautus išrikiuoja. Moteriškumą, išminties, jėgos, intuicijos, mentalinės. Такая фраза Tokia полноценная frazė красочная. pilnatiška spalva. Ir ta žvaigždė sušviečia, pradeda šviesti, kuri nesiranda nei laike, nei erdvėje, kur tu bebūtum, jinai visada yra. Ir taip, ir tam fone, tam agregorinės struktūros apsireiškia, pamirštus, bet aktyvios. Пеньки. Kaip kad Сильно ноги болят, как будто ant tokių jų nėra, bet tankiai reikia užkliūti už jų. Ištraukia. фантастика. На них причем обращать внимание на кольца. Atkreipia dėmesį Стол дерева, когда смотрят, там вот эти кольца. Это каждое кольцо для нее что-то žiedus. значило. Ir kiekvienas tas žiedas kažką dėl jos reiškia, bet negerąją prasme. Tai yra ten yra jos informacija. Разрывает их, да. Ta informacija tempia į save adialą gyvenime. Utilizavo Утилизировала. kažkokie replikantai, antrininkai, kas vagia energiją ir iš jos potencialą gyvena idėjomis ir svajonėmis aistės. Есть Yra, bet jie kažkokie nepilnavertiški. Есть. Po truputėlį. По чуть-чуть. Bet leidžia aistė jiems būti. Ne, jinai nori, kad jie grąžintų jos energiją ir prapultų. Pasiima savo elementus. O jiems atiduoda jų. Kam savo kodus buvau patikėjusi, su kuo bendravau. Siela šildė. Kažkokios paralelėse įsikūnymai ar yra kažkokie. Paralelėse daug sudaužyto stiklo, kaip šukės. Волки. Jinai tai vadina sustingusią energiją. Это луч. Ir visą tai sudaužė. Ir galima vis tai surinkti ir padaryti vientisą. Kaip kažkokia iš praeitų paralelių. Kaip kad raganos žymeklės
stovi kaip tokia kaip ta baimė ir sudaužytas veidrodis, kažkokie prisirišimai. Привязки. Dabar Давайте išeinam выйдем на эту į tą платформу maginę platformą, pažiūrėkim. магическую. Jeigu yra kažkokie Если kontraktai, есть эти sutartys, контракты, dabar которые мы сейчас видим, įveisim tai. Reikia suprasti. нужно понять. Kontraktas yra, Контракт jie есть, ее вписали. jie parašė, bet jinai pritarimo nedavė. Это как какие-то, Nu, kažkokie tamsus laikai. Мгм. когда там рыжеволосые. Jeigu rudi plaukai vadinasi, tu ragini. И вот O сейчас dabar настало время atėjo laikas всё-таки pasakyti показать savo, своё, проявить. Готова, согласна. pasakyti, ar tu pasiruošusi tame dalyvauti ar ne. Ne, nesutinka. Нет, не согласна. Мгм. Согласна, но Sutinka būti laisva. да. Ir kas dabar apsireiškia Проявляется. visame tame. Всё тогда. Šypsosi vadinasi valia. Воля. Dabar apreiškiam šitą valią Эту волю. visoje savo eigoje. Силе. Tokia kaip Такой energijos mikseris. миксер включается, включается Ir пространство. visa erdvė pradeda suktis. Pradeda Замешивать, minkyti. что ли, всё. Да-да-да. Minkyti, sukti. Мгм. Teisingai. Ну, правильно. Всё как Viskas kaip перемалывает. sumalama. И тоже можно Ir забрать švariai. свой элемент из Laisvė. Ir dabar paėmė savo visus fantomus. Taip. Да. теперь за Dabar į gyvenimą рождение įveina, вводим снова įeiname su свои savo kodiruotę, nuo savo kodo. Jeigu yra koks scenarijas, сценарий, который тоже kurios su ja nesuderintas, согласован. tai aisti gali perrašyti, performuoti. Здесь скорее отключены. Tai čia greičiau atjungta alternatyva. Мгм. Ну, то есть она точнее на альтернативе. Jinai, teisingiau, jinai alternatyviame lauke, o ne bendram. Kaip elektronikos rezervinė, rezervinis kelias. O pagrindė Тяги savo. Toks gyvenimas taupa. Perjungia. Переключает. Iš karto pradėjo šviesti. Вот как раз O dabar matricą skaičio kodiruotė. Ten kaip uždaryta energija žvaigždės. Kaip pati esmė perbrauka. Tai dabar ką tu pamatai? Kas dabar įsipakuoja? Jos tas rezervinis, kaip ta girlianda, jinai šviečia, bet jinai vos švietė, o dabar jinai įjungė ir jinai pradėjo, Ну, делать, когда дом снаружи. kaip dabar labai ryškiai šviečia, kaip ir naujametinė eglutė. подразумевает в себе O kaip dabar kažkokia tam baimė, pabaigos baimė. Ir dabar viską įjungia energija. Ar yra tikimybė, kad jinai pasibaigs aistis laukia? Ar yra ten pabaiga? Metaforinė laiko. Ne, nėra pabaigos, Конечности нет. bet resursas užeina, praeina, kaip iš visos pavidalo. Ir dabar programą laiko pražiūrėti. Ir aistė gali išreikiuoti poziciją pastoviai atsinaujimo. Единственное, у Ir нее времени daug visą tai suspausta. Хочется Ir norisi visą tai ištempti. растянуть. Tai irgi programa sociumo.
Да, небольшой суеты, как будто слегка чуть-чуть не Для всего Viskam yra есть savo laikas, свое savo время, amžius. свой возраст. Viskas turi Все должно laiku, быть вовремя. Вот эти вот viskas turi būti saikingai. размеренность. Visą tai galima ištrinti. Ir kaip kūniškai, taip apsireiškia kaip ramybė. Tai irgi čia nervų sistema. система. Да, это как Kaip общая ir bendras чистота колебаний тела. švaros И вот сейчас там laukas. проявляется Ir dabar мама, pasireiškia папа. Вот mama, tėvas. Ir dabar информация mamai galim duoti нужна informaciją, kad jinai именно в самосовершенстве себя. Bliksteltų ir Позволить pačioj, маме направлять всё pačioj save ir leisti mamai savo meilę nukreipti patį į save. Ir tada bus šviesu visiems. Taip. Мгм. Мама прям как будто пожертвовала. Mama tiesiog paaukojo savo šviesą. Ну, а O потом paskui visą ждала gyvenimą отдачи. Это ж так и бывает. laukiau, kad jai atiduos. Ну, не, как Taip kaip ir да, būna, как kad, оголенный kad, провод, kaip kad и темно. laidai Вот что сейчас neprijungti ir jai tamsu. O dabar Aistė pasiruošusi mamai gražinti savo, mamai jos srautus gražinti, o pasiimti savus. Galima pradubliuoti. Как будто на физике есть. Ей Kaip kad отдают fizikoje её jai atiduoda jos источник. šviesos šaltinį. Sako, kad Мгм. stebėk, Чай. Кстати, мама сейчас нисколько не старше Асти. Такая же девочка. studijuok. Dabar mama, Взрослеет тело mama kaip и душа. Aistė. Sensta kūnas, bet ne siela. По жизненным Dabar eina per ситуациям. gyvenimo situaciją, per gubertatinį periodą. Išreikiuojam korektiškai. Здесь временная шкала. Laiko, laikas išrikiuotas. Taip. Ir Семья, формирование своей šeima, vaikų gimimas, duodama informaciją laisvės. свободы. И вот если по программе тоже включить, Ir jeigu įsijungia per programą, kad srautų permaišymas, tai galima nukreipti į korektiškumą. Kaip srautus visus išlygino. ну вот, Ir einame momentą dabar. момент сейчас. Ta informacija Та информация apie negimusius vaikus, о kaip рожденных детях, dabar jinai, сейчас она, kur dabar где ответы дает. jas mato. Как дерево распустилось. Kažkas Еще nutrūko, раз kaip? прервалось. Что? Vėl nutrūkinėja tavo ryšys. Alio. Алло. Да, что-то. Taip. Да-да-да. Ką tu apie vaikus Что ты pasakei? про детей сказал? Что ж такое? Dar kartą informacija apie vaikus Информация о negimusius. детях Ką нерожденных. norėjai pasakyti? Išjunginėja kažkas tai. Dar pažiūrėkime, kas išjunginėja. Kam reikia, kas nori atjungti garsą. Kažkoks personažas. Это персонаж. Tu kas? Ты кто? Tas, kas žemėje. На земле.
будто поверх кого-то Kaip kad viršų jo kažkas asfaltą uždėjo. Ir po asfaltą. асфальт прям Ну, пробивает. это Kažkokia какая-то tai душа siela ar или kas. кто это? Taip. Да, Nu, apsireiškia. Ведь у тебя же сейчас нет Dabar плоти, kaip pas tave nėra асфальта, materialaus kūno, prihočia tas asfaltas. как Tu kaip всегда visada связь savo с esmėje laisvas. Pasikeli. поднимается. Išėjai Вот это вот состояние. iš to. кто это. Išėjai iš tos būsenos. Kas tu, Aistei, ar tu buvai jos gyvenime? Ne, Говорит, не nepasisekė. довелось. Prisiliečiau, bet Всё равно не nepasisekė. Мгм. Dabar pas tave nėra Сейчас у ribų, тебя нет границ, yra begalybė, возможности, вероятности. galimybė. И если там Jeigu dabar, от кого-то сейчас jeigu всё ten стоит nepasisekė nuo kažko, tai dabar viskas priklauso nuo tavęs. Jisai nori iš jos kažką priklauso, kas jam priklauso. Aistė pasiruošusi pasikeisti atgal savo elementais. Да, что-то с нее вытянуть эмоции. Nu, jis negatyviai kažkaip namuose filtruoja. Мгм. Для Tam этого Aistei предлагаю siūlau войти в įveikti į совершенно tokią būseną, tokias pačias energijos, ne formos, вне ne apsireiškimų. определений. Ir dabar jie visiškai vienodi, ką mes matom. Jie lengvai keičiasi. Ir čia dabar galima apreikšti Сейчас можно savo, проявить для себя, tam, для тех, кому это kam важно, для того, tai кому yra это svarbu, нужно, kam кому reikėjo, нужно kam было buvo reikalinga šita situacija, ситуация, при которой женщина должна kad была jinai turėjo преодолеть nutraukti nėštumą определенные ir kažkokias жизненные gyvenimo обстоятельства. sąlygos. Ir dabar Сейчас matom увидим третье trečią лицо, asmenį, третий принц, kuris который žaidžia to руководит personažą, этим tais персонажем. personažais. Pas ją tam tikri periodai gyvenimo. И как, не знаю, как их назвать, на Gyvenimo жизненном пути, как такие kelyje kaip tokie столбы, kaip как бы, stulpai, žmonės stulpai, kaip камни преткновения, akmenys. что ли. Ну, это Tai называют vadinasi, карму, vadina потом karma, kurią reikia kaip, kurią reikia įveikti, kristi, keltis, tos sunkumai, išeiti į šviesą per skausmą, visi tos prigalvojamos sistemos, kad tas žmogus kentėtų, kad jis ten stovėtų ant kelių, melstųsi ir prašytų. Taip čia sistema, matrica. Это как плата, да, на каждом Kaip kad пути. kiekvienam kelyje tu turi sumokėti, kaip kad bėgimas su kliūtimis. Bet daug, dabar daug mokėjai, bet ar gavai, Здесь платят ar tu gavai kažką štai. Kaip gatvės, kelių plėšikams reikia mokėti. Tai dabar reikia viską paimti, visas savo įdėtas investicijas kažkokias. Kaip, jeigu tai yra apgaulė, tai yra melas. O iš pradžių paprasčiausiai atjunk nuo savo maitinimo. Pažiūrėsi, jeigu atjungsi maitinimą nuo savęs, pažiūrėsi, kas kam turi maitinti. Jinai kaip kitų kelių. Такая развилка была, она Jinai kažkur išėjo ten, kur jų nėra. тогда такое выражение, Tada jie pradėjo, стелиться под ней. То kaip есть они akmenyje как buvo, каменные были, и из них как
ir iš jų pasidarė kaip, nu, kaip akmenimis grįsta Ну, вот gatvė. она Bet ушла, jinai но все равно тот išėjo, bet вариант liko tas остается. Я variantas. Ir предлагаю aš тогда вернуться siūlau и там проявить ten себя в grįžti свободе ir выбора, где бы ты kaip была. į savo laisvę Энергия sugrįžti. за O свою kaip, энергию jeigu tu платить не energija, tai, должна, bet energija už а savo не energiją neturi успеть mokėti. подумать. Jie be ресурсы, resursų, jie resursų neturi. То Tai есть все-таки manys, она jinai ten возвращается. grįžta. Nemėgsta iš kažkur bėgti. Ir kas? И что? Kaip kad Ну, из них как будто kaip kad снег ištraukia šerdį Вот. вытаскивает ir и išbyra. рассыпается. Tai tas svarbi, Это важно svarbu tam, еще kad, для того, kad чтобы не nekandžiat кусать savęs. себя в самобичевании, что почему я это Kodėl aš tai сделала, pasakiau, почему kaip aš я taip, так taip aš сказала, почему я padariau, так поступила, потому что были условия, kad которые ты buvo должна была преодолеть. sąlygos, Не kad догадываясь, turėjai jas įveikti, kad что net nesuprasdama, kad taip, kaip čia твои tavo страдания. kančių Но это важно было вот этим паразитам, esmė, bet которые скачивали labai svarbu buvo tiem parazitams, kurie энергию, imdavo energiją per paklusnumą, per вот как сейчас problemas. Kaip dabar, пространство kaip, kaip, заявляет kaip dabar aistė apreiškia šitas būsenas, kaip reikėjo tas sunkumus praeiti. Эти два пути у нее Du keliai susidėjo į vieną ir šitie išsiskyrimai, tie, дублеры супер. бегства. jie kaip, Ну, как все, kaip į все vieną susidėjo, kaip į И vieną вот сейчас magistralę. Ir apie ką, о чем говорил aistė kalbėjo apie finansinę laisvę. Laisvė pasirinkimo visai можно galima сказать, sumodeliuoti это как раз таки visą tai электрон, bendrai протон, iš to elektronų, неважно, protonų, kad būtų совместимость bendrai materializacija для kažkieno. материализации чего-либо. Ir kelias toks įdomus pasidarė, kaip kasa surišta. Сучка, он Ištisas, целостный. Ну, bet и jisai toks прочный, он stiprus, многообразный в себе, он красивый. daugiabriaunis, Это toks гибкий, lankstus, такой ne betoninis. не бетонный. Ну, Ir давайте dabar сейчас pažiūrim į на физическое fizinę ощущение erdvę, pasižiūrim antipasaulį, šviesos laukus, Пространство антимира. plazminį kūną. космическое тело. Čia norisi Хочется antipasaulį įjungti. включить. Да. Мгм. Ir įjungtas, И включен. aktyvuojasi. Antipasaulis tai kažkokia kaip staltiesi, kuri pati užsipildo. Tik reikia įsivaizduoti ir apreikšti pasaulį. Aktyvuojam šitą pasaulį, taip, šitą Да. Выстрелы. momentą. Taip išrikiavo viską. Ir kas fizinė būsena, būklė. Kūnas truputį persuktas. Sako, prisukau Себя. savo. Пыталась подстроиться. Bandžiau reikėtis paskui kažkokias žinojimus, paskui kažkokias aplinkybės. Под обстоятельства. Vidų kažkaip kaip paleido ir atgal atsuka. Скручиваются. Таз Nedidelis большой, даже spaudimas.
крестец, низ живота. apačios pilvas išlaisvina. Освобождает. Spran, Седьмой позвонок тоже. stuburą ir kaklą ištraukia, ištiesina. Ten. Ну да, там даже крестец смещен, что одна нога немножко. Ir jeigu specialistas pažiūrėtų vieną koją, netgi truputį trumpesnę, mentališkai, mentališkai sutvarkom. Немного суставы. Truputėlį Шарнирные. kaip šarnyriniai. Išlaisvina duoda lengvumą. Дает. Dabar ketvirčiai bangos. Устраивает четвертьволновые и как вот Kaip kad prapučia kūną. тело, Да-да-да. как будто песочек, Как- как вот что такое вот Да. мелкодисперсный такая- камень, Kaip песок, да, похоже. smėlį panašu. Išvalo. Вычищает это. Ir tada labai Komfortiška. komfortiška pradeda valdyti. Net Все разглаживается. kūnas įsitiesina. Ir tie srautai, Эти потоки, jie- они jie вихревые, sukasi kaip čakros. чакры, не чакры. Jų daug daugiau negu mums piešia. Jie dabar ir kaip spirokliai gali, jis gali plėstis, gali susitraukti. Aš tokio netgi seniau tokio nemačiau. Nu, kaip tokia energetinė amortizacija. Kas tai yra? Так это Kaip тело само kūnas себя pats save balansuoja. балансирует. Вот оно Да-да-да. такое вот, Kaip когда tada ты tu eini ir taip чувствуешь, что такое šokinėdamas. так легко, что хочется ну, как Taip будто lengva, знаешь, kad ты viduj прыгаешь, šokinėji. ну, вот такой у детей вот Pas vaikus daug tokios būsenos. Вот, сейчас Galva голова pasidarė lengva. стала. Ir dabar akis. глазки. Organai sensorikos išsivalo. Ощущают Kvėpavimas, дыхание, Гормональный фон. Гормональный фон. Щитовидка немного напряжена. И вот suspausti, рецепторы, поэтому suspausta ir kad gyvenimo skonis pradėjo viskas taip suspaustas. подсажатый был, да. да, Tai, щитовидка поиграла. tai irgi hormonalinė sistema. Структура, tai jinai кстати, irgi- и она irgi же kartu в совокупности su с поджелудочной žлезой, с надпочечниками. Это как раз antiršiais, белый su Сейчас раскрываем dabar гормоны, išpakuojam hormonus, adrenaliną и ir visa, kas surišta viskas su insulinu, su rezistencija. резистентность, Kaip dabar ten как balansas, сейчас dabar выстраивается. kaip ten tiroksinas. Тироксин. Tai va, tas yra šventa treibė, kad jie turi, Гармонично. kad jie turi harmoniškumą tarpusavėje subalansuoti. Какое-то интересное действие. Kažkoks įdomus veiksmas vyksta, kaip kad Ну, не волной, но вот движение как будто kaip kad жидкости. Такой смесь kaip kad жидкости и энергии. Вот оно srautai Там же еще energijos. и Dar- это Dar kiti organai, limfos sistema, лимфатическая система. Сейчас kaip посмотрим, tas, цистерна, где kur ta mūsų branduolys šviesos. Dabar visą tai įsijungia į При procesą. этом плюс еще желудок, Dabar кишечник. Да. Мгм. ir jeigu yra, Если застой есть, то, конечно, оно там будет. jeigu ten, jeigu viskas sustinga, bus negerai. Dabar darom šliuzus filtraciją.
judėjimą. потом Ir kūnas Kūnas labai labai greitai reaguoja, Да, ну оно уже. įsijungia. Мгм. Отклик очень хороший. Дело. Pradeda funkcionuoti daug geriau. Мгм. Ir dabar geometrija Сейчас геометрия erdvės. пространства тоже выстраивается. Сердечно-сосудистый. Ir dabar nervų Окончание. limfa, Выстроено. nervų galūnės. Не из-за этого мышечный Ir raumenų нет sluoksnis спазма. pradeda atsipalaiduoti. Мышечные Daug tolygesnis. Labai geras Вообще bendras тонус tonusas. хороший. Dabar Сейчас само bendra пространство, erdvė смотри, тоже priima принимает šitas типы вот этой pasikeitimus, а, šito lojalumo лояльности, judėjimo, подвижности, amortizacijos. амортизации. Taip, Эластичный elastinis мир. pasaulis. То есть, если Jeigu ты tu себя save проявляешь apreiški как kaip, камень, то на твоем пути jeigu tu обязательно save появится apreiški kaip камень. akmenį, tai vadinasi, būtinai atsiras Если ты сейчас kalnas. Dabar успех, laisvė, свобода, Вообще inertiškumas. пространство Dabar такое интересное, erdvė tokia, хаотичное. kaip kad Вот есть kaip kad гимнастика с такими būtų ленточками. gimnastika, būtų su, И su, вот, да, su вот bandais. пространство такое вот Kaip, вообще tai dabar насыщенное как раз. erdvė вот kaip сейчас еще раз аспекты pasidaro, жизни, pasidaro здоровья, spalvinga. Dabar finansinė свобода, laisvė, savirealizacija, santykiai. отношения. Она этот путь поднимает. Jinai Между pakelia šitą скал, шел. kelią. Jisai buvo tarp kalnų. Дорожка Tas keliukas toks через скал. tarp kalnų. Pakelia pertvarko. Мгм. Nu, super. Ну, супер. Viską užpildo. Защищает. Мгм. Ну, Erdvė vis sinchronizavosi ir labai švariai. ну, Kaip dabar сейчас pas jūs jau, хорошее Aiste, ощущение, gera слушай. būsena? Да. Įjunkit Микрофон mikrofoną, подключи. žmonės sugrįžk. Общайся. Ir Смотри, а если ryšys стало прерываться, то pradėjo пропустили вот nustojo trūkinėti, вот эту, kaip вот эту kažką вот paleido. кого-то. Мгм. Весь сеанс. Я стучался. Мгм. Kaip jausmai, Как ощущения? ar jie Есть kokie какие-то klausimai? вопросы? Ну, ощущения, Pojūčių daug много visokių. ощущений. Очень Не это, пишешь. да, много. Daug Много patvirtinimų. подтверждений, ну, вот прям про... Čia dar eis, Сейчас еще будут идти dar до papildomas понимания, supratimas, как kaip kad теперь мне все ясно. То есть информация, она сейчас порционная. informacija paaiškės ir paaiškės, aiškumas ateis. Aš jums Запись atsiųsiu я вам пришлю. įrašą į Telegramą, jeigu galim. Telegram, если можно, есть вы там? Напишите свои тогда. Savo kontaktą. По поводу Ar публикации нам было бы интересно atleistumėt опубликовать, publikuoti, если jeigu вы mums būtų įdomu хотите. publikuoti, jeigu leisit? Galim, aš Я galvoju, думаю, kad что можно опубликовать как-то. Tai ačiū, dėkojam. Благодарим. Taip įdomus seansas. Да, интересный Informacija. сеанс. Информация, Galbūt ne конечно, visiems не для suprantama, всех понятна, но bet я думаю, kas что кто хочет, тот norės tą Кто suprast. хочет, тот поймет, да? Tai rašykit apie savo Пишите о своих būsenas, apie ощущениях, savo если norus, какие-то mes visada вопросы, мы kartu. всегда рядышком, всегда. Ačiū, gerai, ačiū Jums Да, už viską. очень важно, что дальше будет происходить с вами. Va, Тоже Jums didelis ačiū. спасибо. Geros dienos. Всего доброго. Geros nuotaikos. Всего